Sanibonani guys, another day, another story. Uthi uGeli hayibo nikuphi ubhuti wami eqashwe yabafundisi ukuthi ayo-actor ngazi ukuthi ukhubazekile kwavedane kwamosheka yonke into. Hayi uthi-ke uGeli-ke hayi ubhuti wakhe yabo nje wayelo muntu lo oyithandayo imali uyihansi yabo lo muntu lo ungenza noma yini for imali. Uthi nje wayemfana selokushini ohluphayo nje uhlupha strong. Uthi hayi kushithi umfundisi-ke ehambe ngelilanga beyovakasha kwelinye isonto yabo. Uma bevakasha kuleli isonto leli yabo lento ukuthi uma uyifikele nje one day awunawo umuntu but nje kube khona lento kushithi umfundisi ayibonayo kuye. Uthi hayi umfundisi avedane acela inamba yakhe amnika umfana. Uthi umfundisi-ke ngale wayezoqala imvuselelo. Uthi umfundisi meqala imvuselelo kushithi uyahamba indaweni ngehlukahlukene enabantu angabazi yabo. Ehambe zama unxenxa abantu ukuthi bebe khona enkonzweni ukuze mesenze inkonzo kagudu kube into enkulu. Nebandla lakhe elikhulu. Hayi uthi-ke uGeli ubhuti akhe yayo baxoxa nje yonke into ayibathatha through yonke into. Uthi hayi nangempela-ke afike-ke ubhuti wabo-ke ebalentuzi ebatshele ukuthi uthi umfundisi ucela inamba yakhe aka-understand ukuthi yabo kuthiwa ehleke nje leyo nto ibeyijoke. Kuthiwa nje ethi isahleka ngaleyo nto evele efone ngampela umfundisi. Kuthiwa mefone umfundisi athi mfana ngonjani so ubhuti uyaphila athi hayi ngicela ukuthi sengidlela ukuthi sibonane angazi endaweni yokuthi nini kanjani. Hayi kuthiwa nangempela ufane evumele phezulu athi hayi akunankinga umfundisi. Hayi kuthiwa nangempela-ke behambeke. Uma behamba avedane afike athi umfundisi ahambe-ke behlangana nomfundisi leyo restaurant ababeyiplanile. Umfundisi mase yasho ethi mfana wami ngifuna ungenzele ifavor, ngibona ngathi unokuba yi-character nyana, so ngifuna ukuthi ungi-actele ngazuthi umuntu ohamba nge-wheelchair and then mase kuba ngathi mina ngihilile yabo ngikusizile ukuthi ube lento yona so that abantu bezobona ukuthi ngine-power kanganani. Athi ufana hawu ubala lolo ngakwenzela mfundisi. Athi umfundisi okay. Uthi-ke mase ethi umfundisi ngingaba yimalini. Uthi vele nginga-understand ukuthi hawu angazi nje cause into engakaze ngiyenza. Uthi ngimtshela nje mfundisi angaze ngiyenza into nje so angazi ngapha ukuthi ngaba yimalini sengabe wena usho. Uthi hayi athi umfundisi ngingakunikeza 10k. Uthi ngingakhola 10k kusho umfundisi uzogeyina malini noma ezonginika 10k yabo. Uthi kodwa hayi vele evumele phezulu ubhuti wakhe hayi okay. Ayithiwa ngempela-ke ahamba ubhuti akhe fike baxoxele kuba yibo ngenikhole kade ngibiza umfundisi. Uthi so siyahamba nje seyindaweni ey'kude njengokuthi mhlawumbe wala eThekwini uzoya mhlawumbe koGoli kuphi ehambe efuna ukuvula khona ama-branch enze imvuselelo mase lo mfana kumele abe khona. Mhlawumbe one day afike umuntu ohamba nge-wheelchair ongakwazi ukwenzani mase yamsukumisa yena. Hayi sufana hayi sikwenze kwangakadumi lento yokushutha ngama-video na. Uthi uGeli umfana wakubo-ke bayenze-ke lento le yabo behambe beyenza shuthi bebe successful kulezi ezinye indawo. Hayi kuthiwa akwaziwa ukuthi kwenzekani that one day. Hayi mfana efike nangempela sebemgquba-ke naye wayezitshelisa ikhanda yabo njengomuntu nje onenkinga eyi-serious. Hayi kuthiwa mefika umfundisi abuza athi kwenzakalani. Hayi kuthiwa asho-ke inkosi yami lo hamba naye yena umuntu ongasakwazi nokukhuluma. Asho-ke lo hamba naye ukuthi hayi waba kulentuzana waba kwalimala nje wavelane waba ne-stroke wagogeka so asazi ukuthi kwenzakalani. Wathi umfundisi namhlanje usuku le-healing. Kuthiwa wayefika makuwusuku nje le-healing yabo. Asho umfundisi namhlanje usuku le-healing usuku le-deliverance namhlanje ngizomkhulula emaketamini uNkulunkulu ekukhonzayo uzoyishintsha sonke isimo salo mfana be-right. Hayibo kuthiwa abantu besho amen vele uyaziwa ukuthi uhlezi ey'khilima yabo but kuwukuthi usebenzisa abantu abahlukene so for this one wayesebenzisa lo mfana. Hayi kuthiwa impela aqale ngisho oshaka sandala abashayithanda ayenza into zakhe aphakamisa ithawula lakhe alijikijele kumfana athi umfana akasukumi. Hayi kuthiwa impela umfana sifike isikhathi sesukuma ethi uyasukuma nje umfana velane ingasukumeki. La ukutshekisa ikhanda ethi uyaliqondisa ikhanda lingaqondi. Ethi umfundisi ahle shakanda lapha ezebe engathi urafu phela umfundisi cause uyazi ukuthi mina nawe sine-deal phela yabo mhlawumbe ngenza kabili okwesithathu uyasukuma yabo. Ethi lutho umfana akasukumi. Umfana lokho ethi yabo uyazama ukusho ukuthi akusakhulumeki akusasukumeki usebophene kwangempela. Kuthiwa athi umuntu usale shakana kabandala abashata. Umfundisi azasho ukumbamba ngezandla umfana phela uyabuza iplani yabo. Hayi kuthiwa athi bukani uNkulunkulu engimkhonzayo ngizobala kawu-7. Abebuka umfana imbuza ngizobala kawu-7. Okwe-7 lo muntu uzosukuma ahambe yeza. Hayi kuthiwa bala umfundisi athi 1
ebese bathi in Jesus name 2 kushiwo in Jesus aze ufike mase si7 hayi umfana ethuthuthi impela hayi ukuthi no andizi yo uthi umfundisi velana be furious umfundisi eza avidane ephume eshiya kanjalo ibandla usonto aphume so lo enqola amgqobe nkosami lo athi ufundisi cela beze yena ufuna ukushaya i111 yabo wenzela ukuthi phela abantu benganayo so amefika kuyena afike athi ehena ulentuzana umfundisi yini lento yenzayo yini athi uyakhuluma umfanizo aliphumi akaqondi ngempela athi lona angazi nami sekwenzakalani athi umfundisi lo mfana ucela amahlaya vele yamazi uthi usomahlaya bethi bamsukumisa umfana vila nawo wheelchair athi bhaka phansi ayibo ebona umfundisi azalimali mfana abona umfundisi lento serious ashawe yitshela kuphuma ikhaya umfundisi sekwenze atatazele manje umfundisi eshawa umfana avidana se akabizi ambulance uzohamba yena bezama ukuthi esontweni because uselimele phela umfana sevuza igazi ayi ngempela kungaziwa ukuthi kuzokwenziwa njani manje asimfundise engayibizi futhi ambulance izobuya umkhanya fonela abangani bakhe ukuthi ucela bezolanda lo mfana lo kumele athole usizo yabona nani hayi nangempela kushube ayithiwa kumfana akakazi kwasala kwenzakalani because yena wasehanjisiwe yocheckwa ukuthi uright yini kudokotela ayithiwa dokotela afike akubonatha emfana useshawe istroke ke manje mfana guqane uthi ngicela ukuntshela ukuthi ubhuti wami waqoqana waze wafa akaze phinde be right akaze phinde lumi kwazanywa yonke into kwathiwa nje ushawe istroke manje sagcina singa-understandanga ekhaya ukuthi kwenzakalani uthi nje kuze kube namhlanje sinawo ama-answer ngoba siyakhumbula umuntu ayehamba naye kwawumuntu omngane wakhe so yena wayexoxa sonke le story esho ukuthi nje lokho engomele yena akasakwazi ukusho lutho akasakwazi ukwenza lutho usewumuntu ogezwayo seyaqokisa mhlawumbe waphila nje 2 years after lokho avedane washona siphela lapho isitori sesalamhlanje. I hope guys enjoy the new lento ilesson thizeni. Thank you so much for watching. Ningisendele ezinye izitori nqa